ni kwakira program y'ebyamagara ndukuramusiya honto usibire kurunje nibanyeta cyo butunje charity umuhereza abo program yeje burwo kubanza shaha ishatu n'icweka ezo mwabazyo tubatwe n'abakugomba kwatene byamagara okubasa kutworeka kitwine kubantu kwata okugira amagara marunji mbweno mwabazyogu nyine omwe ahabaru kwata ahamino ejinesho ngankuru munonga abo kuba omwe ko kubotine mino ninga gatarije ninga ki uza kushangushanga nkutegana samnonga kandi omwe enshonga tutwara ngetari serious but when it is actually serious so yaje kubona tushoborera ahanshongejo program yeje tugishibwaho abakazire health products kandi bine byo kunywa ibyo kushemeza amagara gitu kabe ninkushaba ngo base kutunge cyo kunywa cy'abakazire abo kuba kiri available kiryo mu maduka go no mwihanga akasente nkace titwenda kugira ngo oze kwekwasa orakinywire gambira ho mutahi wawe ikira kutambire kigambire mutahi wawe nano kora huriro ko kuhurira je waiza kukinywa gambira mutahi wawe na wachikorese twaza kwakira omujenyi witu obo doctor abase okutweyanjora nabwanyi matandikira ho turebe amino aga gagira mu gashoki amino aga wabo tagineje gagatari mu buteka na habaho ki then tubone kureba ebyayongera Dr. twakwakira tweyanjorje yawe barumunonga mutebekanisa program kandi amazina na nirakani amoni mwesigwa kandi mushaho wanyu stire naja akugabanaho ni mwabinte bimwe bitakwatagine na uburire bo mukana ningashi ko burire bamino kandi okurugaha Brighter Smiles Dental Services aho mu Rembo Mbarara aha makanitse ngajibike kandi Charity we bari munonga kugumano ijuka waza kuteka byamagara ukareba ha abantu kuba kusheka burire bo mukana face yo twagitereza sta we bari munonga kandi na management ya TV West kugumana bateka ha muntu bona mbyuka bitari mwenda bimwe aha namuno aha binde byamagara nyenda kukumanyisa ngo program eji abantu abingi ne bajikwata Kampala Hoima Kagadi Kaihona niba bari byamagara abo kubane bakira yani bakira kutumanyisa kandi batukuraterera kandi bamanye kandi bakunda program eji mbwenu twaza hanshonga ya mino ko kwajishoborera amino aga gatugerera mu gashoki kandi ubwagagira n'abantagine yine binde byakubasa ko yongeserezaho yirehe mu gasho yaye yinguba naferwa tutandikiraho yes amwe baramunonga amino gino emigasho nyingi munonga emigasho amino gine kunogera ngo tubasa kugicenga kandi tukamanya n'ibinte binge bitukira kwirukirira gukora then tukashangire ngo mutakabire nagayonja nagareberera kusinga buri kintu cyone cyayi nambere ninza kubanzana n'ikinde cya mugasho kusinga yo babanza binje bakumanya okushanga umuntu ari kuriya emere ko kushanga utine mino ushanga hinemere wabasa kureka kurugaho kuriya kandi hati obirebi imibire rimwe jane teganisibwa wahise myaka na 5 aremere bakujya ngo ejo girugeho konka hati nangwa woyinenka ikizibu cy'amino n'uwe myaka 15 hinemere yakubasa kuremwa kuriya nangwa n'uwe myaka 3 kugera uza kumanka cyo kugire cyo wagatera none rishasha so ikinde cyo kushanga noria kandi ko kubano yemere yona n'umubiri gutunga mane marungi ushanga utakukira kufuna uruiro bundi bwena haba amino ikinde cya kabiri amino nigatuyamba kugamba nkira kugambara nte kunojya ngo yine mino iwuru kukira kuzo mu kweshongora kuza kora hativa kuza yari imirimo itakubasa gukora ko ningambo buteta naho no kugamba kabero takugamba seriously kashatu no gambota mwene nkato kagamba ikigambo erino utine mino sure abantu bacurura batashaha atemere mu nkeje ndi kugamba nka TV West kwamura umutine mino shana wano za kushesa abantu nka program zire zo kushesa z'abanyakatembezo kunkana bwe noza kubasa kuza gukora nkaka comedy ushange katakaragamo sagamina gane kintu kikurumbi kwatendo kugamba kuri munonga kugira ngo basa kugamba kandi ugambe kintu cyo rukugezaho kugamba abantu bagera ki bakifuna
abana batashikamba batakagizire mino gar complete bakatandika kugamba mbwene kandi bandi bagamba konka nomanya kubana bagamba babanza bagamba ubuteta eventually batandika kushoboza ibigambo jamwe no kuga kutandika kwijambo minjo mu kanwa na n'ururimo runero kuri kushoboza ibigambo rukuterera hamino kugira ngo waza kushoboza ikigambo ushanga ururimi rukubasa kugira kugwaye toruru mino gaho kugira ngo ikigambo cyabasa kushoboka kuwagambo tyo nareba nk'abakikure batashine kamino gaha nagamba nkacari teyo kabite no ushanga ibintu byahinduka iyo mukaka kakira kunyeta izina ryanja kakira kunyeta ari izina riba kunyeta mu cyaro Chris so mukaka kakira kunyeta Krish kurugo bwiro munatura nawe mpaka watura na yeta Krish mbeno noreba ngo amino ni cyane kinte cyukuru munonga kandi hatijireme binte byo kushanga tukurebe kaje kurebe kaje kwe kandi kwikire kwazo mu kindi kuko zo mbacyara hati skin ni muzihindura nambwene niko baza kujya utinka reba gohindukireho sinagendaga tikumanya no chikorota konka mibiro kwa handi yizano muganari wa Brown no mugana kare gitu ya Africa next day ushanga kare yahinduka kandi niyo trend tukikiriza konka amino go kandi tuyine kugareberera kugira ngo wano yenda kurebeka je uri kutekateka kutereza isho kiri karebekaje okuza kucusa kara ya skin kugira ngo irebekeje notandikira hamino abo kuba no wakwe rusa no wakora buri kimwe cyona hasi yiguru gashango tine mino ninga mino gine bihengere gakurebeka kubi uburunje bwo no babagera ki no bwabura ibindi byona depending amino uburunje bwa buri kimwe burgamino in fact aro study tubire turumu twashanga ngo muntu anomaite tukasto nkabashaba mino tukashira kureba waho muntu amino nasheka just tureba umukano so beauty oje defininga kurugirira ha rounding ya kanwenje konkaro centre kutugire kuza kureba study eyimbiregerezo kushitama munareba abagerezo kucondoza bashanga ngo muntu kwari kufuna amino face yona ehinduka kutandikira mpanga aho kuri kushanga na wano bamureba mbweno na wamugira ngo asheke wamara kumuha amino hati tukandi tukira kureba umukanwa konkato umuntu wamuteka kharya ya jatine mino kagamuha ukamutere cyane cyo kubanza yatine mino na necane kindi wareba yamara kufuna erino noreba ngo buyatine mino yayinena ku yanasheka ezenyama zibura kwereka ngo nasheka mbweno reba umuntu amishora gajira mu ureba misho gagumire nkoko gaburireyo ureba nkafesa hakokosere ngena ari incomplete mbweno reba umuntu nasheka konka nashekese nako konka hati koro kumara kumuherino wa mutahariyoti kandi mbweno uti nangwa yereba mu ndebego mya kubito ntwatu nendebego mu klinika umara kuteka ko umuntu wa mankerino ninga yayinenka karambi wamara kugiterezo kamugiro tiyerebe that first impression that you get ukashanga ngo yasheka noreba face yona yagarika yaba muto aba bakikuraho bakaba mukona mareba kujya ngo ninko mukikuro reba yayereba ati mbwena hate cyamba uti kugera cyo kimanya wa tubere tujye mu camp tukora tubere turukigo ko tukabanda mino kandi abakigabone bakira kugamba amazina so ati tuhire mu ikigere kunshesta tuhire mu nako mukazi n'umukazi tukorera mino munywani we yamugera ati byashaje byona ati byashaje byona byabura ego ati teresi mugambere ati nosho mutabani nwabira muresere ati mutabani kwabira muresere kumuraguriza kampa utubere turi hata mugera ati terera sho muta umukomugambere ngo hati wijana kishiki ego so I felt that wa mukado bambari wa yatine mino mbeno mpurire kurana ufuna satisfaction ninga sho kurana nashemerwa munonga nomanya nozo mu campus banokora uruha buri kimwe cyono horera kiri completely out of the clinic akuba equipments ni mukora ku kazi tari standard nkeza clinic konko chihuru umuntu yahanka statement ejo
ohuramani gona okuwaro obure gona bugenda mu izo barimo kugira ngo umuntu ya statement ejo and which is from their heart. So amino mbwene n'ikintu cyukuru umuntu ngwene nabwo garukore to burunji bw'umuntu hamisha gatandika kuburabura nabatandika ninyisiga nkamino gagera ngaraga muno nonyeta nimbura kashininja aje bakije ikashata abantu bamanyerere ninyija tuganira tusheka tumbashomesa kandi hati tinyine mino atsininja inshitamaha kamere nkwateta so ni bibe bintu byo kushanga mbwena mino the bottom line no kugira ngo mino gwe n'umugasho muhango muno ya then hati inyenda ngo mu migasho ya mine yinagambaho haruho go mugasho wo kushanga kuboneza umuntu aza onanagambira kuboneza umuntu kugira ngo okubonera ko umuntu cyumayisa ngo wabonera wagera mino marungi just face geno face now wiro bwingi ecyo kusinga yo kushanga umuntu yagera nka face etabonera je ko kushanga waruzinga mino mwene tine mino gatari mu buteka aro kushanga umuntu atine mino completely arabantu batine mino imyaka yawe manyachi masa cyari timu kuro mutawo no ni privilege actually kugira ngo no yetina no ikankeshoni zikukwata ushanga nkabajya ngo ze kura nkeri no nkeri atinka accident god forbid ko mwanga abantu bajya kushira kufuna accident ngo mukazi nkati nkimwe baturu mutawo washanga ngo nkeri no nkeri hagira karwa utakashira mu studio no buza position kwa gucyo nontera no giro timbona hati kagere tinka mutera gashazi ngaheze kiro reka mutereri nero mugasheshe naza kuzo mu studio ya Teresa gero kuyagira aha konkaro komeniza okushanga ngo abantu nibakura mino kandi hata abantu bakimanyiro shanga nangwa yaza no kura mino nagago missionary kura atine mukutina kuona sato muntu ko kushanga atine mino nata kugera ki face neta kurebeka then mino kushanga gine kara gahindukire kara aho kuba uburo mukushanga ngo abo kugira ngo nkemere yitukuriya ninga sho umwe ko muntu kushanga aho yakuriro shanga ukahindura mutugwago aha amino gahinduka kara hatushanga utakubasa kushaka munonga ninga shinka baba kuresa ababa ku atenuma bire biza kurese mindi mindi ntabwo mindi ntugesibaho konkaro ho atena shisha shisha no manyati yo kandi ene kind of smoke ne tuma mino gachuka kara niko kubena nangwa nemere yitukuriya nka green zese tukira abantu bakukira kuya green abantu baku afutana nanka merungi na kibyona ene kind of those habits zone nezituma mino gagera ki gahinduka kara naho kuhinduka kara inaba kushanga ngo nituriya emerere mucukare nyingi then amino gatandika kufuna patches ninga shikufuna nkebi barabara oshanga nkari ino hari hunka chikara cha black cha white cha gera so atabone that is now food then ari kushanga ngo erino riyo nkari yahinduka karaza nk'ibintu bikwiragura ekikweta ka stains then hari abantu abakurire hasi yenshozi abo kushanga mino gabo gine mweno amiza go babirene banyoga kagire nka highly fluoridated ninga shiga kuraka sa minerals oshanga mino naturally gagera kara different okay yeah so ibi byone all those changes in color is umuntu ataye expressing aje ko umuntu atagira that confidence yo kuzomba ntabura nahemuka then that alone chituma face ya frowning nobungine konga bwakara yago naza kushekanya bwakara gumano yubuzabuza no giroti so shanga ngo waza kusheka your body cannot toka expressing aje waza kusheka usheka physical usheka usinika in fact hati no kwahura between no kushekana no kusinika so hato shanga ngwiwe abantu abo kubona basheka babane basinika mino hati ushanga kandi hari umuntu uri kusheka ukareba nguza yagera ki yasheka face ureba agamata magarga yo gasheka ureba aha the happiness joy mwene ebafure kugira ngo na face yona noreba face gizereki umuntu complete mukusheka aha then the other issue no kushanga nabwo mino gatari murayini arabanta bijya kushanga mino gatari murayini now ekintu kinje cyo kushanga mino gatari murayini abantu abanja the biggest number affected nabana bakuzo mu mashomero hana habaho ki
hati bukanda abana bakuze mu mashomero noshanga abana abo bine mu buto harimo amino ariho icyo bakweta mixed dentition no kushanga ngo oyina amino go buto na nago bukuru at the same time omukano gatembekerana mbwene hata baro kushanga ngo ago buto bacererwa kugakura gaguma mu bwiro buri ngo agaragandi gamerera umuntu ninga shoshanga umwe ko mushaya gw'abazire bagira mu that kind of genetic makeup kushanga ngo naturally Mbahangwa bwabo. Mami karaya inamino garaye n'umushaya muke muze inamino mahango no basa kushanga mwazaro mwana yatwara umushaya yagwanye areta mino mahango agata umushaya muke then ushanga mino gatahi ko mukano naturally gaba crowded so shanga gamwe gaba forced out of the line ninga shaga mwe gataho mukano umuntu menaga mwe gabwo mwanya gashara mbwe yiye so ateje shituma mino gaza garugo mu line mwe gatazo mu line so echo nacho nikiretera abana bato eminyeto nangwana n'abakazi bakuru hati ndebire batandika kuchipikinga up I think kurugaha messages student kora oshanga ngo mwana gutakubasa ku express ninga shikurira ari comfortable kugamba mu kirake umubana bana so atiwe twari umwana yishomero ubona kugira ngo konko mwana wotakugamba mwana wotakuzana nabandi abana kumbe umwana wawe taku contributing mu kirasi kumbe ekizibaho kikuretwa natina kurugiro kwa minoga yegari nuko abana bakumujuma kugamba mu bana kugira ngo bamushekera ningashushanga bamuhire nk'ekikubyo ecyakutwara ecyakutekinga deep personal kandi ushanga cya cutting off concentration yo mu kirasi na performance yo mu kirasi bora no contribution yembo no ebura uhurana yari nko mu bantu namwaza nkacyacyole batakuzana nabandi atakuparticipatinga because haremi yake yo yine kubano hisa ubugwire nimanya umukweshongora kwawe hariho where you picked it either from choir or from anywhere aho atandikire hariho emyaka yo kushanga watandika kuza kuinteractingana n'abantu urukura you are confident hura waza kukoresha konkora waza kuchikora apart from kugira ngo nokimanya uhurana n'umubiri nohura ngo you can set your body uhurumbere gukusika uchukora namani mingi munonga now umukura kwa bana in that development ya adolescent abana bakura hariho level yo kukakareba aine confidence yo kugera tekiniza kugera ki neza kuchukora konka because of the body makeup na facial outlook pulling down hatoshanga ya developing that kind of behavior yo kushanga ari kwenda kwa isolate mu bana kushanga ta participate mu different activities so abazire bine kureba kuba observant abana babo kureba ngo at least when that stage reaches ba picking interest na outlook y'abana then ba making sure ngo abana bagira ki bayija bafuna treatment babaretere mamina go mu gacendeza tugarayininga yes abari discarade tugagira ki tugatereza mbwe n'umwana afuna that confidence and now the beauty with that period ebe byo tukukira kubateka amabana hati bobonka kuba kubugira there is a way it gives them pride because kari ndari yamuna bwana no bwaka no have that pride aho waserebu yes abona areba uyiro kugira ngo ameno garmoni gazo murayini ahura that confidence kugira ngo ine something artificial that they can put outside imanya ino mwana unabire ninkoraho obo buntu bumbutiremo atameno gija gatirera je gazarayini hati kunagire kubwihamu umwana yagire nakuna yebuza cyo umwana yabaki hata anyeta anja tkonga shi doctor atobo buntu tukubasa kwiha mubire biture ni bimoving amino ubwo muboka busigaho nyonka guma mbuyinemo ngo force namyanti basa gutabasika kugira ngo twatwene kuteka mutsankaretena kugira ngo atakagarakayo konka I think for me kareba ngo umwana yagera ki boye mbajamwe nago mino kagempaze rya safari atambajamwe ndenda kureba aho ndenda kureba bakande bamwegomba ishomero that is so nico nakirengagera so abantu twene kukireba hati abana ni barebe ibintu bingi kandi hati the beauty rero no kugira ngo hati options ni nyingi munonga kandi na n'ikindi na skills zigire cy'abantu bine skills tugizire ki turumu na facilities zirumu hati tibi kire byakare byo kugira ngo waza gukora cyo ine kutwara umwana heru kumutwara Kampala ukagera kiso ecyo ni nyenda abantu bacha appreciating so na nabo na lejo category na yero then abantu abande kandi kindi bira hati kintana kire kureba abandi abantu nabine sinyanya
abantu nibegombe sinyanyi yes konka hina abantu kandi abakushanga yine sinyanyi mpango mununga itakujwana na face kandi atoshanga yayikaho nawe yanasheka ureba yari ayinenke kisinyanyi cyangwa mununga kikumwise shoni kugera ki so nawe uguri kuba yine sinyanyi nkejo ni babasa kugira reducinga ngoko rukureba ni waje uti nyenda kasinyanyi tibasa kakuteraho kugira ngo atirisiti manya hati ikindi kugezaho kubaretere bintebe no kugira ngo abantu bamanya ngo ubushaho tibushaho bwo kugira ngo noza yo wanoshasha konka hatitwe ya icyo professional yitu sister charity ni mu mwabere no mugishisha mu kugira neza wa umushaho kure rino Kashkunde ninza kuza. Nikinshasha kugira ngo nurwa nko mukoyijere kundi ngo nurwa. Kandi batugire kura twagamba kindi kandi nico cyatureka. So konka hati ni munigeze kuba murekera kugira ngo oyirobire mu kugira ngo nitukuramo ino nitukora ki. Je kana mino. Ni twine that part yo kushanga nitukora ha beauty yawe kushanga ngo twakushemeza face yawe twagihindura kandi twaadinga ho variye yo kushanga ngo yireho kugira ngo nojo shasha ukora ki. Hariho pate nijo kandi ifituma twakoraho kugira ngo niwe waye ko mu bantu ujuru kandi ngera dokutana akagize you know kwankozeremo murumo. So that's one. So hati ko kureba ibintu byone binagamba hebi then hatomanya ngo kwa kubota bikozere what happens na nabagambire nti ukushanga umuntu atine self confidence ngo kuja hana TV kushanga uri kwetina manyano wasa kuja ukora show ihuta kashikira kashi ninshitera cyane kumanga ico kusheke satinchini yes then nekindi no kushanga nabwe bina nabagambire kushanga uri yaho nosheka tushikire bushikire abantu tubarango washeka so shanga expression yawe nka face utakubasa kuji expressing and icyo abantu bine kumanya washanga urukwena ko kusheka utakusheka noba nko mubiri no waguri ko waguri ya honkarone nego kugira ngo muscles is ready to expand turafu to keep you younger iwe to kubasa kuzikiriza kufika level izine kufikaho aho kugira ngo no yetina so ushanga watandika kukura imyaka yaba nyingi kusinga umubiro kugwakubize kugereke dena n'ikindi kurebekaje tino muntu wena utakunda kurebekaje yes okushanga kurebekaje ningira buri muntu wena cyari kwegomba niwe nonda ngo urebekaje ni muntu mureba muri show isheke na nyarende ko mu mashuki kushanga buri wiki uri mu sarundi bibyara mu bikoze kandi abantu nikira kushaka umuntu aja umugambiro tukutereze rinere nesengeze kuko umuntu na affording kuzo mu sarundi buri week ibyara bigumana biryamo star imitware 5 byere ningara hadushanga ngo to kubasa kwateje imitware 5 ukaje to muri ine rikushasha urinda rurugamo uruzinga the other beauty usigaze byara byawe ibyara bisigara ko of course wota kushekane byara muntu nakuri ati twonke byara nagwa nibirungi na face kabire tenesho ngatwonga shogo watasheka akabaki ninga twonka mino then na shape shango ine shape bakureba no bamanya ngo yeritama nyo n'umuntu kuri akareba ngo face shware ryo mu buteka itachika miremo kunkaye n'umuntu uri kushanga umureba urebe imyaka ureba face tuma ubwashe turishuwa ngo nasheka ningashinarira ibintu byo shanga mwe no ubwatura rinkaho anda no circumstances toka expressing ngo banasheka banarira so that face kuguma area intact ni okuwagireberera naho no kuwatereza bire binte binandi ngamba okay so tugume tuyirukanjiro kwe twendere turebe ngwe ntwendere tita iki umurango go ndikutera first of all no kugira ngo buri muntu wena atware okureberera face wanu ureba face yawe kintu cyo kubanza warebaho no mukana na naminaga kureba ngo niga kugezeho kuyamba ibintu bingi munonga kandi tiharuho myaka yo kugira ngo iki to kubasa kuchikora wowe nami wotine mino ishaha yona nofuna mino ba mukaka tubarete nibije nabone tubakorera mino uranaganga chama muri ruyare nabo hinagurede yabiri kubasa kubabezaho kandi ukashanga bakusheka nawo no wamureba ukagira tukako gukandika yahika kabikindi ati rero no program yarakurateho ninza kuba ningushaba ngutugamba hara artificial teeth ndeba he kugwana na heta kugwa gumiza muhendere bizama yeso beno yenda kwebaza sister Charity kugira ngo
twatambura ryo mu program egi kandi nyebazena n'abantu abamana batareba abaturikize kugira ngo umuntu wena ki yashomera izuba agezeho kukiteka umukora kukiteka mu bana be kukiteka buri muntu wena ahandi ngabutosha n'insigara ndi Amon Mwesigwa kandi umushaho wanyu kugira ngo ebe binte binagambo ko wakuba utabicengage nubasa kumpikirira hasime yanje ya WhatsApp ya 0 nshanju ni 2 nkaga nshanju na mukaga ningashi ya butoshe ya ndijo na yini kubasa kwesa 0 mukaga 83 nemwe 32 mukama barinde nishabangu uri mutubera ni mwendezo kubaje kugira ngo tuereberere narahangara kugeza aturinjire muno mwe bari munonga. Thank you very much. Webare okubasa guma utangira misho katwana matugawe kabasa kora kwatine namagara na munonga bikwaterine na ameno. Tureke kugatwara for granted yarumu ryaragara then you take it easy. Wahureze bikurgamu kandi wahurura ukota kuba norebekaje wahurura ebikurgambyo na yabikushoborera so mwirukangire mu marwaro agameno abo kuba technologies kija nazigarra mutindo ugumuryo hurire n'abantu cyo butun charity umuhereza bwa program je byamagara kandi umushaho witu umwabaziyogu yabari Amon Mwesigwa okorga har Brighter Smiles dental clinic aho murembo rwambarira isumu yazi kushomera no basa kumuronda